Eto ljudi, 10 godina sam izvan Hrvatske, šta mislim o tome, kako mi je, da li bi se vratio, ne znam ni sam kako početi. Kad sam 2015. otišao u Dublin, nisam ni mislio da ću završiti u Meksiku, ali evo me, išao sam malo baciti košarku sad. Prži sunce ko blesavo, ali u hladu je baš lijepo. Da, otišao 2015. u Irsku, bio tamo skoro 3 godine, upoznao ženu, Meksikanku, ona me dovela ovdje. Eto, 2 djece, otplaćujemo stan, 2 auta, nama je za sad ok. Živimo u lijepom susjedstvu, sigurnom, imamo stražare vani, stražare tu ispred, isto ispred svake zgrade, svakog ulaza. Čisto je ovdje, koliko toliko, ajde. Ali puno je ljepše nego izvan, recimo, i zna biti baš opasno vani. Tako da eto, to je jedna realnost ovdje u Meksiku. Evo tu je moj ulaz, sad ćete vidjeti. Hola. Buenos días. Evo ga, otvori mi sa licem, moram otvoriti. Ne može ući bilo ko. Stražari, eto. Tu je naš stančić. Evo me na našem stančiću. Onda šta bi, kako se osjećam? Prošlo je 10 godina, ljudi moji. Da li bi se vratili? Pa ja mislim da je jako teško jer... Čekaj, ovako ćemo. Jer djeca su tu u školi, mislim sad baš smo vezani sad. Žena ima jako dobar posao, to nam je glavno sidro ovdje. Da ona nema taj posao, možda bi čak i tražili neke druge šanse, ali stvarno je plaćena ono ko, pa barem ko u Hrvatskoj, ako ne ko i u drugim članicama Europe, ne znam, Njemačka i to. Tako da to nas drži jako dobro. Ja radim te pice preko vikenda, petak, subota, nedjelja i ponavljam sve ovo za ljude koji su tek došli na kanal, neka malo da ponovim, znam da pričam 100 puta o ovome, ali evo. Tako da kažem, za sad nam je dobro, vidit ćemo šta ćemo dalje, ali kad sam tek došao, jako mi je falila Hrvatska, baš sam bio nostalgičan, sve je drugačije ovdje. Od vremena do ljudi, do prometa, hrana, kultura, muzika. Znaš, sve mi se promijenilo. Strašno. Puno sam se morao navikavati. I to je jedan ogroman grad, Mexico City. Tako da, kažem, mi smo malo izvan sat vremena od centra Mexico Citya. Ali opet, za sve moraš ići tamo obavljati. Stvarno, u centru je najbolje. Voljeli bi tamo živjeti jednog dana. Ali skupe su rente, tamo su... Mislim, skupe za ove plaće ovdje, znaš, možda 1000-2000 eura, možda nekome nije puno, ali nama je to ovdje još uvijek puno. Plaćamo ovaj stančić, još malo pa će biti naš još godinu i pol, tako da eto, to sad pokušavamo izdržati, otplatiti, ali dobro nam ide, nije sad da se nešto ustručavamo, normalno kupujemo stvari, kažem, djeca idu u školu koju plaćamo, treniraju, plaćamo treninge, gimnastike i tako da, kažem, nama je ok. Naravno, uvijek može bolje, uvijek može biti veći stan, veći auto, više novaca, bolje škole, znaš, ali to, ne znam, treba više biti zadovoljan sa ovim šta imaš i to je jedna velika stvar što sam naučio od Meksikanaca. Oni su jako veseli, pozitivni ljudi na što sam se jako navikao, nisam primijetio to prije dok se nismo vratili u Hrvatsku sad. Na ljeto prošlo, nismo bili 5 godina i sad smo se vratili u posjet, tako da sam vidio tu razliku od posluge, od ljubaznosti, stvarno velika razlika je. Ovdje ti se bacaju pod noge samo da ti pomognu da te usluže, a u Hrvatskoj je bilo, pitam di sam bio u Konzumu ili ne znam di, pitam jednu curu tamo, znaš di je, ne znam sad, majoneza. Kaže, ne znam. I okrene se i ništa. A ovdje ako to pitaš, za ruku ćete dođu, idem ti ja pokazati, evo, odvešćete naš, samo što ti koju ćeš, znaš. Tako da to je ta jedna velika razlika. Sad, da li to prije tako bilo u Hrvatskoj, ja ne znam više, evo kažem vam, 10 godina sam vani. Sad, da li sam se ja previše navikao tu, pa mi je sad tamo malo su ljudi hladniji, ali... Stvarno, ljudi su ovdje super. To je najbolje što se tiče Meksika, su ljudi. I kako nismo bili jako dugo u Hrvatskoj, 5 godina, naravno da mi je jako falilo, da sam stalno mi je to bilo u glavi, znaš, i moji roditelji nisu poznali moju djecu,
mama je, ali drugi nisu bili ovdje i mi nismo išli tamo, tako da to me jako mučilo, bilo mi stalno iza u glavi, znaš, baš sam bio, iako pokušavaš to potisnuti, znaš, mučilo me i onda bi se posvađao sa ženom zbog oko gluposti neke, znaš, ali to mi je stvarno bilo teško. I evo dobro da smo sad otišli, planiramo opet ove godine, tako da eto, pratite pa da vidite kako će nam biti opet u Hrvatskoj i s mojim roditeljima tamo. Tako da eto, falilo mi je, ali sad kad smo bili, sad mi mako mi se taj neki teret s leđa, sad sam puno opušteniji. I vidim i da mojim roditeljima isto se ne ide iz Njemačke, bar za sada, super im je, riješili su se problema, isto rentaju mali stančić, ali kažem, uvijek može bolje i veće, ali moraš biti zadovoljan s onim šta imaš. I svi su tamo, i moji roditelji, brat i, znaš, i unuka im je tamo, tako da za sad ja vidim da niko ne želi ići nazad. Kažem, ni nemaju nikog iza, mislim jedino je deda još ostao živ, ali kad i on ode, mislim da nema nekog razloga, jedino ko turisti ići nazad u Hrvatsku. Evo, navikao sam se na ovu vodu od kokosa, kad bi ja to pio inače, super mi je ovako za žeć kad dođem izvana. A zašto sam otišao iz Hrvatske kad sam otišao? Pa ne znam, tamo 2013. 14. Meni nije bilo dobro, ja sam radio samo po tim bauštelama za jako male novce. Ja se sjećam, zadnji posao je bilo za 3000 kuna, tako da nisam se vidio više tamo. Probao sam nešto novo, ne znam, ali mene je stalno vuklo nešto. Prvo sam htio u Australiju, imamo neke rođake tamo, pa nakon toga to nešto nije uspjelo, pa onda u Kanadu, čak sam se ja za onu working holiday visa prijavio i upao sam, samo 300 Hrvata se prijavilo, upao sam tamo i u međuvremenu sam otišao na kruzer u Ameriku raditi. Išli smo iz Baltimora do Bahama i nisam vidio neki mail i to mi je sve propalo za Kanadu. Onda sam se vratio u Hrvatsku, radio par mjeseci i počeo istraživati za Irsku i tako sam ja završio u Irskoj. Došao tamo bez da ikog znam, bez posla, bez ičega, bez puno informacija ko danas. Danas imaš ti te forume razne i svašta. Prije nije toga bilo toliko, tako da namučio sam se dosta, ali ajde. Kažem, drago mi je što nekako sam ponosan sam na sebe, što sam sam tako nešto napravio, bez ikakve pomoći, ikakvih veza i znaš. I tako, pozno ženu, i evo me ljudi moji, radim ručak sad. I stvarno mi je drago što sam otišao, ne sad zbog novaca ili ne znam zbog čega, nego upoznao sam toliko dobrih ljudi i loših, ali uglavnom većinom su svi bili dobri. Ekipu, što su došli u Dublin i pobjegli isto iz svojih siromašnih država koji mi Hrvati što smo bili tamo. Tako da eto, to mi je fora. Stvarno nam je bilo lijepo u tom Dublinu. Je malo divlji grad što se tiče partija i toga, ali dobro, bio sam mlađi prije pa se moglo. Sad nema šanse, sad idem rano spavati i rano se dižem. Da, idemo, mi smo već 8:30, 9 smo u krevetu zbog djece, znaš. I dižem se rano ujutro, evo ujutro sam se u 5:30 digao da vježbam tu u sobi, tako da eto, promijenio sam se u tih 10 godina. To je možda najveća promjena što vidim. Prestao sam piti alkohol, ne pijem ni kavu više, ne želim biti ovisan o ničemu. Eto, cure pričaju hrvatski. Od kad su bile bebe, ja neću sa svojim djecom pričati španjolski na engleski. Mislim, nisam ni znao španjolski kad sam došao u Meksiko, tako da nema šanse. Ja sam rekao pričat ću na hrvatski i Maji je trebalo dosta dugo dok progovori. Ne znam sad zaboravio sam s koliko godina je progovorila, ali valjda zato, jer kako sam ja bio doma stalno s njom, ona je samo slušala hrvatski većinom, znaš. Tako da je bilo teško progovoriti, ali sad ne staju oba dvije. Isto tako cure sad imaju 2 putovnice, i hrvatsku i meksičku. Kažem, ispričavam se ako ponavljam, ali razmišljam sam sa sobom malo šta se dogodilo u tih 10 godina i kako nam je sada, tako da eto, ako nešto ponovim, kažem, ispričavam se. Ja mislim da im je super što imaju oba 2 putovnice, jer
Meksička putovnica nije toliko jaka, ali Hrvatska, ajde, Europska unija, pa ako šta zaglibi, mogu bježati tamo. Ili pokušati nešto novo, ići u školu, šta ja znam, tražiti posao tamo. Nemam pojma, ne znam kako će nam biti. I to je zanimljivo. Da vam pokažem šta kuham. Danas radim one smash burgers. Ono što se samo stisne. Samo ga onako i baciš ga peć. Tanki su, lijepo fini, brzo se ispeče, djeca vole. I neko dobro meso sam kupio, ovo je bilo malo skuplje. Ništa, samo papar, sol, kapulu sam izrezao, pomiješao s mesom. I začine po volji i kasnije ćemo to jesti. Isto tako kuham i krompire, pa ću njih tako zgnječiti i onda ispeći u tavi. Isto to bude super. Kažem, djeca vole, moram paziti jer dosta toga ne vole, znaš. Sad što se tiče da li mi fali društvo i to, da li mi fale Hrvati. Šta da vam kažem, ne fali mi je. Mislim, tih par prijatelja što sam imao, evo, Srki otišao u Zagreb, jedino Marinko je ostao u Rijeci, ovi drugi, ni ne znam di je ko završio, znaš, tako da i to se sve pogubilo, još kad sam u Irsku otišao, tako da nemam s kim više. I kažem, stariji sam, ne da mi se više, sad da ću neke nove prijatelje isto ovdje raditi. Bio je neki susjed koji se htio družiti, meni se uopće ne da, znaš, ono, jer dobro, ajde malo, kad ja hoću možda sat vremena da odemo igrat košarku, znaš, ali onda mi je počeo poruke pisati, hoće svaki dan i onda, znaš, ono mi je, daj, ajde, pusti me, ne želim sad da smo najbolji prijatelji. I mislim da je većina tako ljudi koji se bliže 40, evo, ove godine ću imati 40 u 9. mjesecu, tako da starim ljudi, starim. Fabiola je slična meni, ne toliko, ona voli malo više biti s ljudima, ali isto, kaže, radije smo skupa tu na kauču, gledamo neku seriju, film, nego sad. Jer kažem vam, to je toliko ljudi ovdje. Kad ti odeš tu nam je odmah trgovački centar. Kad mi odemo tu vikendom, pa to ne možeš. Evo, ja sam sad išao kupiti neke hamburgere kad sam se vraćao sa posla. Oni su isto bili negdje pa su došli kasno, nismo imali ništa u kući, ajde ja idem po hamburgere. To je, pa ja mislim da je 2000 ljudi bilo unutra. Krcato i onda te umori, znaš, ta sva energija. Samo se želiš tu leći na ovaj kauč i odmorit se. Kako je vama, ne znam, di ste, eto, stvarno puno ljudi me gleda od svukuda, Kanade, ne znam. Najviše mi je ostalo u Kanadi, jer zadnjih par videa stvarno jako puno ljudi šalje od tamo. Isto, ne znam, ima jedan čovjek iz Isle of Man, tamo pokraj Irske, Australije, ne znam, stvarno od svukuda ljudi gledaju. Tako da, eto, baš mi je drago zbog toga, volim snimati ovo. Ali kako je vama, ljudi, situacija životna, da li bi se ikad vratili u Hrvatsku ili od kud ste, Bosna, Srbija, nije bitno. Ne znam, jel vam fale ljudi tamo? Znam da je u Njemačkoj teško, da su oni hladni i tako gore ta Europa, ali ne znam. Kažem, evo meni za sad ne fali ništa, ali volio bi kad sam malo stariji možda ići negdje, sad mirovina, ja nemam ni staža za mirovinu, ali sad kažem na more negdje, neku barkicu malo onako. Ali onda opet se bojim da mi ne bi to dosadilo, znaš. Mislim sada da bi to htio, ali kad bi stvarno to mogao, sad ne bi bio u barci svaki dan na moru, znaš. A možda i bi, ne znam, eto, kažem. To što ne znam, to mi je zanimljivo. Ne znam, sad će se dogoditi, eto. Evo, nisu ni počele jest već nered, gle, ali moraju čistiti. Šta ste radile, Maja? Ništa. Sad se deračio na njih, prolile juhu jer se svađaju ko će koja tanjur. Sad čisti. Ali morao sam ga izvaditi da ispečem. Evo da vam pokažem kako. Samo na brzinu, evo vidite, imamo to meso i krompir isto. Juhica. Ja vam napravim lopticu. Stavim tu, ovo mi inače za tortilje. Onda to se ovako stisne i s ovim. Zapravo ovo mi ne treba, ja to rukom samo stisnem meso. I eto, ispadne ovako, super, evo, napravio sam jednu, probao sam, odlična stvar. Gotov ručak, bilo je baš fino, napravio sam čak jednu sa sirom, poslije pljeskavicu, baš je bilo odlično. Šta mislite vi, ljudi, o ovoj temi? Ako ste vani, jel bi se vratili? Ako niste izašli iz vaše države, da li bi išli van? Šta kažete vi, ako ste, ili vaša djeca, ne znam.
Znam da ima puno ljudi i van i unutra Hrvatske, tako da napišite mi šta mislite, evo, ja sad sve ono moram pospremati, koji nered je u kuhinji, ali takav je život, šta ćeš. Cure sad idu pisati zadaću i dalje nastavljamo tuširanje, ovo ono, tako da pozdravljam vas, pozdrav svima iz Meksika.